Yamaha Y16 ataupun SYM VFE 185i. Ini saya tunjuk korang. Let's go. Stop playing with a boss like that. I don't react well when you talk like that. Put the money on the phone, then call right back. I don't really wanna do the small talk like that. You know, stop playing with a boss like that. I don't react well when you talk like that. Put the money on the phone, then call right back. I don't really wanna do the small talk like that. Yeah. Kenapa SYM VFE 185? Okey, sebabnya harga memang jauh beza. Okey, kalau korang rasa Yamaha Y16 punya harga sangat keras, korang dengar dulu ah. Okey, harga cash tak sampai 10,000. Kalau bulanan tak sampai 300 ikat 5 tahun, muka kosong. Okey, motor ni datang dengan 183. 183cc, lagi besar daripada Y16. Harga memang jauh beza. Ini murah sangat, tak keras harganya. Dia punya cc lagi besar daripada Y16. Tu ala-ala Yamaha Y16. Bentuk memang sangat sporty. Korang kena tengok motor ni dulu sebelum buat keputusan nak beli Yamaha Y16. Lampu depan fully LED, signal LED. Yang apa special dekat motor ni adalah korang nampak ni, daylight running. Ini dia on je. Depan punya lampu ni memang macam robot lah. Brake belakang pula memang sangat lawa juga. LED, signal belakang pun LED. Kita pakai fully digital, datang dengan warna. Okey guys, nampak dia punya. Ini adalah lampu tinggi, lampu rendah, horn dekat sini. Signal. Okey. USB dekat mana? USB dekat sini. Tengah. Bawah meter ada USB. Ini USB Type A. Apa? Okay. Sini sebelah kanan ada double signal. Ini starter lah. Lepas tu motor ni datang dengan keyless kunci 2. Ni sesuai jalan jauh. Okey, kenapa? Sebab tank minyak dia datang dengan 7 liter, memang sangat besar lah. Compare dengan Y16, Y16 hanya ada 5.4 liter sahaja. Motor ni datang dengan 6 speed. Kalau korang nak murah, dia boleh bagi. Kalau korang nak pergi jalan jauh, dia boleh sebab tank besar. Kalau korang nak laju, ini memang sangat laju. Apa lagi korang nak kalau compare dengan Y16? Betul ke tak betul? Korang komen dekat bawah. Tayar depan ada ABS, belakang pun ada ABS. Saiz poket 48, agak besar lah. Jadi kalau korang nak lagi laju nak top korang tahulah nak buat apa. Poket. Kalau korang nak datang tengok motor depan mata, korang boleh datang kedai saya dekat Jalan Berserah, Kuantan, sebelah Public Bank. Kenapa Multi X Motor? Kami bukan setakat jual motor saja, tapi kami akan jaga motor korang sampai anak, cucu, cicit lepas korang beli motor dengan tim saya ataupun saya, sebab kedai saya ada pusat servis. Itu sangat penting guys. Kita jumpa nanti. See you guys.